Ni tariki 30 mweri jwa mbere mwaka jwa 2024 ngukugwatoge ni Nteto chietu cheruthe mwe nkureterete Nteto kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na isigo byonthe bya kaunti ya Meru. Amona Nteto iria nkureterete ni athuganiru abathatu bakuringithanwa na gikuo gia sniper baria barari koti ya Kibera gukinywa koti nene ya Kiambu na koti kwa Thaa bathithirwe uchunkuni bwa kimathuganio. Atongeria Meru gwita na mbere kumeneria miario ya Gavana Kawira ndiongene ya Rais Ruto kiumia kithiru bakimwira rite CS Linturi kanywene kawe. Gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njoki kuringwa njeki ni ageni bakuma France kuthithia barabara. Na borithi batigania Central kurwana na nchobi ndegene watho bakiritira mukana baria bagwetithia na mbere biashara iji. Mwonaniria wetu wa mathithio ni MAUREEN Kirimi na ningetwa MAUREEN KINYA na Nteto chietu chiriambiria thaiji. Athuganiru abathatu baria ukabere bambite gukinyithwa mbere ya koti ya Kibera ntuku ya Narua ni bakinyite mbere ya koti nene ya Kiambu kenda gukabana na thitango cia kuraga Daniel Sniper. Boniface Njihia uria wizikene monota DJ Kabum mwetithia wa bikibiki na rietwa Brian Mwenda na Crispus Manyara bagachokera koti kairi tariki 5 cia mweri twitite kenda kuthomerwa thitango. Koti ni athite bathatu baba kuthithirwa uchunkuni bwa kimathuganio neo mental assessment kenda kumenya kethira bari na utombo bubwega. Baria batena mawakili ni banenkeri mwerekera gochwano ukabarungamira mbere ya tariki uche kiumia twitite. Anthony Kathenya ni wori na ripoti iji. Athuganiro bathatu baiku kia bloga David Sniper, Tabo Brian Mwenda, Christus Manyara Kiambi na Boniface Kithinjijia kana DJ Kabum libakathi na mbele kuingirwa itunu bya polisi mpaka muthenyo mwambelio tariki 5 mweri tuthiete. Athuganiro baba muthenyo mdibakinyire kotini ya Kiambu na kwithirwa bena gikaro na munini wa registrar wa koti nene Jacqueline Karani ulanenkanire watho bethirwa bakithirwa sonkoni bogi mabwa mathugania mbere ya mwambelio wa kimatuthiete. Nimeshukiwa kufanya tendo la uaji. Mimi nitapelekwa kwa hospitali muweze kupimwa akili kabla mutaletwa kwa judge. Nao kagita kamunini ojwa registrar wa koti nene Jacqueline Karani ni auritie koti gutigira thuganirwa Brian Mwenda na Christus Manyara Kiambi ni bakonenkera mawakili bako barungamira kirigamba lili ino ni nyuma ya kwele ithu hati athuganirwa baba batina mawakili na kulingana watho kire magamba tamama wiki nae tabubu bwa uragani no mpasi muthuganirwa ethino na wakili. For judge court number 2 for plea taking. 7 days is enough time, Mr. Kerwon. Nyuma ya gukinywa koti ni muthenyo wa mwambelio kimatuthiete athuganirwa bani bakwirigirwa kuthomerwa thitango jakulaga blogger Sniper alabagetikaniria kana balegana na thitango ino. Nyuma ya bobo mawakili bathuganirwa baba bakerigirwa kuromberwa bakiri koti ile athuganirwa baba kurekerwa na bond kana bill igamba lile lekithija na mbele kuma muji munene Nairobi Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Miario ya uria kaunti ya Meru ikuoneka gwitithwa na mbere ni kujiri mathikone ja Joshua Ntungai jaria jathithikirite ntere cia kiromwathi akiaria Bishop Edward Buria na ugite ni maromba kijombikia kurita Meru ntakene ya siasa. Nawe akiaria mutongeria na musiasa Jacob Mantele na ugite ni mbicha enthuku muno Gavana Kawira kuoneka akiathura antu baria baumite ntere imwe cia Meru na mutongeria wa nkathe ya Gavana atibatere kwathura Nicola Chabare ni agukari mathikone jajaga atumenyithie nkuruki. Mkigwa pingu gari lakini wendo madhani butibo wira wa kambu ya pole kirinja ya mayanko na barabonde tukusiana ko kwa niaba ya our principal our girls na kwa inarimo barato mbele ukinyabo karomba beye na to ya kwa sababu ya karuki
karugi tumumenyete ni tudo tukiritaria no ngo ina ama girls ko ne muntu moya sana ke batwe tomba kwetho tukiuka tomba kukinyaru ari yonto no mo sieto ko ito aita family ya batu ke family. Poleni sana familia ya mzee Joshua na familia Ntonkarara yonde na fraternity yonde kabisa, poleni. Inu ntomeri cha wendi bwega na kuboderia family ya Joshua Ntongai ora kuringagirwa ntugo ya munthe kigongwana kya gyotomeretwe ni Mdondi Iburia ora ni mutomeria agwakambakia na mononkoroki hathi na mbe na kuigiria antu ati kwina kuriokwa na kinya kworwa gukaya antereino na mononkoroki wagu ukoje bwarutwa. It is the prophets that bring the change. Now to kurega nja yenu Edroa ena kirero mweri jwa February, mweri jwa March, mweri jwa May, mweri jwa June, mweri jwa September, mweri jwa October, mweri jwa November, mweri jwa December. Come on, celebrate! Murungu akara orania dene nduguru yetu Kenya. Whether people like it or not, there is a revival that will start from these regions that will sweep across this county and this country. There is something special about you guys. Pastor wa bali ano ntukwa wono kwa kurambo noki te kuthoma kurandomi nende ukakwethora antu akwono kaduari ngochukuri mathani nkatho no ntukwono kwa ibuntu baba mana Anchogirio mutumirie nkatho ao no ntore atumirie wa kworwo gweya maragona kumaima wa Methodist na kwambro. Bishop Buria wamwe na musiasa Jacob Mantile na boy baringithitie onto bokoneni na ngwataniro county ya Meru bautwe pastors na bishops barabara antwaja itwethero twe mustare jwa mbere kuwathani antu betu ara kwina mugawanyiko ara antu ba ciacha bakona gutumeria mantuja kuonania biche tebui kanisa ne step out very strongly na tumbe kuonania bautwe twegintu kimwe ndo tumeteke murungu umwe na turi antu bakwira bakonia bange tubonia bautwe ya together. That is one of the things irampenda nyatwechoka gwetu Edre kumba kumira bobo agantu kwena arua Muungano yenu ya mabishops kuke abwe sheria kinyaga babo buweke lokwe kwethoro kwena mpangilio neya ando barabara ya rombi baki akwetho ati mfano mwe yakire anto rokonya ndo benge bomba koya no ndo kwanto bau so babu bwe nyoroshe ni weke line obo kona ate ko bwambi bro buri agwa bwe bamubeke buri kio ke buri ondoke tuto merie tikangu abo ni nyage buri ige Biblia na bwe ba mede nta thoma minyani so ito kwenda Meru yithero rimwe ibana bagwa Meru yithero rimwe kwe gavana wetu Meru ndironere kwena mishemanio akaroma ko ya maikiye akawa antu baubembe ichia bati ome bati tabimbe ya na gavana to twende kwacha mundu wa muringere gura no gominyewe na gorumira ondu ura tweshia atwe lakini turenda Meru irimwe na Meru watanirite muungano yoyo wa makanisa yoyo bishop wetirimiare iyo Meru yonde kana iyo nusu imoro Meru yonde kinya siasa itwithiro tukarigwo twithiro tukiwatanira cia Meru tukaria miambe kuwatanira Meru tukaria mantu ya kuhusu Meru wa tene kumantora akira mwathie Gembe North Peter Class Chabare chambe kurigaria bwana atongeria bario MCA ni bachumiritie gutariria kurega kunganirwa kwao ni miario ya ngavana Kawira kagita kandiunga ya Rais Ruto kirirwaria rwawe ngavana Kawira nonekire kumeneria antu bamwiriga Joe Gembe akiuga nibo batumi kweza kwaragania muchebanio Northimenti atongeria baba nkuruki ni bonekete kuthurua ni migambo ya ngavana Kawira ya kuandira CS Mithika Linturi bakiuga CS Linturi atebati gutonyithanwa na siasa cha Meru ni untuwe anenkeri ngugi ya gutungatira akenya bonthe ndi atongire mwanya ndene kaunti Meru ya ubithe na mbere bakithunya migambo ngavana Meru kana Mwangaza kagita kana mutongire mugongo Dr. William Samoei Ruto ndene kaunti Meru bakinyire migambo iji itabadi kumakanywe ka ngavana wetu miario iraririe still ya mutongerio Meru ntekuigwere miambo miega kwarua ni mutongeria wa the CEO wa Meru County no nturwarirwa ngavana aririe muchemanio ne a taskis rwarirwa kwathura na Meru na batu turi a Meru ituije twegintu kimwe guti mwanya yo Meru muimenti guti mwanya yo mutiania guti mwanya yo muembe
na kuga ba antu bembe ni antu uncivilized ikoruma antu bonde nontu igembe ire gorene tigania ne gorene igembe ire gorene imenti ne gorene igembe ne kagura na tigania ko batu twinde twintu kimwe na kureta rwariria ruraririe ikuona ni mumiru wenthe agire heshima mumiru ro muringire kura na mukurukia na mwikira gitine kiu aikio miru kuma uretwire miru itagrare ganitwie itwije uratwithera turi miru itwithera twina atano cia betu bakuma egembe na atano cia betu bakuma tigania na kiri ndiunge president arariungite ndene county yetu iturarigarire muno kuigwa miario iria raumire kiri ngavana wetu Madam Kawira Mwangaza nkarigara ingavana nontu kankwenda kuria kethira ngavana karaere ngavana wa imenti yake na riria antu bameru bamuringire kura bamuringire ari ngavana wao bonthe miario iria araitire ya mutongeria te miario ii miega imiarie kuonania kwina mwanya wa movement na mutigania na mwigembe na rute rwaria rubwite kuma kiri mutongeria umwega tuba kuibu antu ba imenti ba nozimenti ba njia kuambu mutemanie no yawe arawa niembe ya kuambu te mwembe ya kuambu kutena mwembe kutena mutiania kutena mwimenti mero is one na bia na twende twaringire Kawira Mwangaza kura arenga baneto oro muringire no ta muringire aiko yukionene nwenga banomero county Gruki barigwa ngavana netomura kiorotera minister urimi mithikane nturi na boyele ngavana wetu na twire agenda irai nayo na CS nontu batu tore amero twinde itokuigwa getekera toe ikimwe ndene ya mero gekinene igetekia CS wa agriculture na katukuromba ngavana with all due respect na nenkere atongeria bange heshima CS wetu mithikale nturete musiasa mwankatha aiji imuritingo wa thirikari na nte kumenya inara nabagwitana wowe ngavana wena ngoe ku ya ngavana na atu ya MCS twina ngoe yetu yokurukia budget yokurukia sheria na kurita ngoe inge na oversight ndene county government ya Meru CS nawe na ngoe yawe iranenkeri president ya kurita ngoe ya agriculture ndene Kenya kwa tafadhali omuntu neke mianka aite ngoe yawe iranenkero imwana inchi kawaida ya kurita na tukurombe ngavana meariero witoke aracia na meariete waka kabisa na imearie kutharia Meru na imearie kwathura na Meru batu Meru ni imwe kuma thochi mwanka ntonyiri kuma mwembe mutiane mwanka muburi twinde twigintu kimwe na turiana bamwe kurumwe na itwendene na batu tuwatanirite ende meario ero aririe ite twakite na itukuibo twakirite nthoni batu tukaria Meru ameneria muno CS mithikare nturi na tukemenya CS mithikare nturi wengo atirari mantune jau atirari mantune jara ngavana jara rauga antu bari wantu baretwa bakomugira na nkwenda kwira ngavana uju natige kuona je amantu jawe jathongi muno no tukagita gaka antu bameru banogini utongeria bwawe na ni antu bameru bati umwenda no te antu bari ikenda beja kugambu ni antu batendaga kuigwa ndwaria ciawe no ntu already antu ibanogini utongeria no ntu antu ibachwete utongeria bwa ngavana Kawira imbio yo ngwa kuthitheria antu bameru baga antu MC okoroto saragaki etho akigwa kiguge sniper mabisa bandikiri bathithitie bwega inde uga bakathika sniper kagita karia umukamando ja jongo ketho akemenyekana kanchokie nkatho muno kiri DCI na kitengo kiawe kia uchunguzi no ntu mwankira thai igambarira mwana wetu sniper iretete bwega na batu tukuona iretete bwega na katuguchokia nkatho kiri our son CS kithura kindike no ntu bwa ngugire gwiteka na itomwira na gwatire wau na itochokia nkatho no ntu thai tumenyete baraba uraganire ibao kukira tukuromba na tukwenda kumenya twinyetie muno ne a facilitators kana baraba financiers baraba financete antu ba no ntu supu mwana oro gwati na bau bange bonde bawati mbijete ka bari na any interest na mwana ora sniper wakwire ana baraka batomi na kabata batumeri boboe kukira tukuromba thai na winyiya bobo nene amanto yatete bwego ou ibaraba batumete baraba barete ibo tukwenda nandi nabo bambirie wikirwa mpene bambirie wikirwa njarene na tukibona kenda tuigwa njera inyayo ekuona kioto na njera yomba kuona kioto
twinthe Meru tukanogoka na tugetekeria kunogokia mwiri jura yo sniper. Muthuri Muriuki, Weru TV, Mutirinjoka Ngangi. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki ntuku ya narua ni agwatanirite na ageni kuma nthiguruni ya France baria baringite njeki thirikari yawe kiri waki bwa barabara ya kuma Itugururu mwanka Kamaindi. Njuki na ageni baba ni bekite gikaro kia mwanya na akari baria miunda yao ikaringithwa ni uthondeki bobo na gwitikaniria bakari wa athara ya milioni 27. Kwaramwa kwa barabara eze ni gukwirigirwa kuringa njeki urimi ni onto bwa ukamati bwa maketha. Samuel Gaishima gatumenyithie. Wikirwa rami kwa barabara ya kuma Itugururu kuthi Kamaindi rungu rwa ngwataniro ya gikundi ya French Development Agency, thirikari nene amwe na thirikari ya kaunti ukagwatithania barabara ino na barabara ya Mau Road ira ithite mbere wakwa yumite bwa Kibugua kuja Itugururu kenda igwatithania barabara ino na barabara nene ya kuma Meru kuthi Nairobi. Akiaria kagita kwaraniria na akariba Ntereche Itugururu baraba karingithwa ibarabara ino, Gavana Muthomi Njuki ariuga ati kaunti ino iri na barabara ithatu taino ira ikwirigirwa wakwa rungu rwa mubango wa utethio kiri kaunti ira iri guntu kwa mwathu. Project hapa ilikuwa mbili peke yake. Ilikuwa project ya kutoka Kibugua kuja Itugururu kwenda Kamaindi, wakasema wataweka lami nusu. Ilikuwa ingine ya kutoka Marima ukuja mpaka Kalwana. Na tuwe karande ni muririkanaga mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara kiruta ngoma kaulia Katharaka eti connect kwa headquarter ama mukumbuki mutirikanaga murikana kuna kalwe muno twaugaga tumathendurire na monekani woguru kwina kabarabara kange kuma bantu betagwa tukathondeka barabara kuma bantu betagwa Kithaga kuthie Kamarani kuthie kuma kuthie Materi kuthie Kamarani kogu barabara cionde iri thinwa the 3 constituencies ya Tharaka Nithi County. Sio ni mzuri wa mwana onekani barabara ino ikathamwe kuma araigendete thokoni ya Itugururu ichokwe mbari imwe ya kithaka ya kieni kia ndege kenda kieni giku kiaramua mubangoni ora thirikari ya kaunti ikagurira akariminda ya kuongera kieni giku. Nĩngwenda kũmwashua ati muntu witagwa Muthomi Njuki ni ekirite mbia cia compensation ya migundi ino kiri budget ira yabetukirwe assembly murigire nirubi kogu ni kumwira migunda yenu eti urira buri mukakompensatwa kogu wanengerwa mbeca utikalo na makosa makuthie kugura tauni ka plot ugura mugo wako bana bembe na mbocho na indo ici gitugenda kumana nundu nacio nicio igutuma barabara thondekwa. Ariuga barabara ino amwe na kieni kia ndege bigatethia kumiria maketha kuma kiri arimi na mono kuma kiri kiganda ya kwagirithia maketha ya kaireni kira gikwirigirwa gwa kwaruarua. Wakati barabara inatengenezwa, wale vijana wa mkono wanawashai engineer, wale vijana wa mkono, hii kazi ya kawaida, na wale wengine ambao wanatakikana ambao wako na skills kidogo, watoke wapi? Watoke wapi? Ni wangapi wanasema watoke hapa? Kibaro hiki gia ukababa gigakuria uchumi wa area no na binya muno. Wana ciana cietu ikonaga ndege na ciende kuthomera nginya wiro nu andege. Tukiririkana tuteke baro kiki kia ndege Tharaka Nithi. Kiki ari chuka university ni kianyibire na kiu ni giatiganirwe na kio. Ko kibaro ni PO box Ituguru. Na tucokerie Muthomi Njuki nkatho. Nontu wa gukiriria onto wa mamire baba kuma miaka nenda miaka rundire macoco marimo. Njuki barire amwe na speaker wa gikaro kia MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi amwe na abisa kuma nkiama mwanya iri ikonie wakibo barabara ino maretire mbia cia kurutha barabara ino umuthi muteone anu wacha na mbia mutone anu wacha na antu mama kuleta mbia riu maumaga cha mumere njira tulikaniriko ni muisite sawa utatwikira antu auge. We are very happy to finance. Some guys said that we are going to build for us. We are not going to build. We just finance. It's Kenyans who are building the road for that. It's in cooperation with the Kenyan government, with the county government. Kutenangano kana mauntu mengi tumekubali na tuetekeleza
nikenda tukienda kibalo tukienda maendeleo. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Borithi ntere cia tigania Central ni bambiritie musako kurwana nchobi ndegene watho orugi na wendia bukirikana gutabarikia ntere iji wendia bwa nchobi ni bukwirikana kuongereka bonene makarika jawaga gya ntere warugi na nyui nande bakioneka kuritirwa mukano jo watho ati uri ukagwatikana akajukirwa itagaria ria kiwatho mukirimithika katumenyithie nkuruki. Antubana kuma ntere cia kiutwe tigania Central ibaikeri mpene na lita akwe maana 5 cia nchobi cia ibango. Lita 400 ya marwa, muna na lita 5 ya changa. Leo tena kumeshikwa lita 60 ya marwa. Boi kumania na musako yurayo tumiretu imabisa bokaria ntere cia kiutwa yume makarika ya wagagia yareo wamba bwa bunduki. Urani amwe na mawagagia yangi kithumba kuongeleka nterei. Area ya Kiguchwa ndio inatusumbua sana kwa mambo ya amani. Ni hapo ndio wezi wanatoka wengi, ni hapo ndio walevi wanatoka wengi, ni hapo pia ndio kunatokea vishanga vingi ambavyo havisaidii wananchi. Kwa hivyo tungependa kuhimiza machifu wote, chief yeyote ambaye atapatikana kwamba pombe imekithiri kwa area yake, basi atakuwa na kazi ngumu na sisi. Sasa tumeamua kupigana vita na haturudi nyuma. Kama wewe ni chifu na kondone pombe kwa area yako, tuko na wewe. Kama wewe ni afisa yeyote wa serikali na una kondone pombe kwa area yako, pia tuko na wewe. Hii mambo ya kuchukua kitu kidogo kwa watengeneza pombe, watu waache kabisa. Na kama kuna chief ambaye pia ni mlevi, yeye pia tutamtreat tu kama vile tunatreat hao ambao tuko nao hapa kwa sasa. Tutamshika, tumweke kwa cell na tumpeleke tumstaki. Kwa sababu amewekwa hapo kuzuia kutengenezwa kwa pombe haramu, na yeye ndiye anaendelea akikunywa na pia akichukua pesa kidogo kidogo ili watu waendelee kutengeneza pombe. Wezi wanapotelea huko, tunatafuta kumbe iko mahali wamefichana wakikunywa pombe, na wakitoka masaa za later hours ndio wanaanza kufagia wananchi. Wezi hata wamekuwa tough headed. Kama mwizi anaenda kuiba hata kwa nyumba ya afisa wa polisi, askari, na anajua afisa pia ako armed, anaenda anavunja gate, anataka kuiba gari ya polisi, huyo mtu si yako so daring. So wameanza ni kama hii bangi inawapeleka mbio sana mpaka wanasahau kwamba hata uhai wao ni muhimu. Kemuno kira keumire mucamanio neyo ni akari kuria kuwatanira na mabisa bokaria na muno bandhitango kikweya na Nteto ira ciumba utetherie mabisa ba kuyukirwa thwanirwa matale ya kiwatho untu bakuwa no bwitita na mbere obare chiongo. Pombe hatutamaliza sisi peke yetu kama polisi. Pombe mpaka tushirikiane na wananchi ndio kuangamiza pombe kabisa, kwa sababu mwishowe ni hao wenyewe watakuja kuathirika, si polisi. Ningependa members of public and all police officers, hii pombe tumeanza kupigana almost imepita masiku na bado pombe iko. Ningeomba kama iko watu wanahusika na hii biashara ya pombe, be it police officers ama mtu yeyote, tupate kujua ni akina nani. Kama kuna mtu wana suspect ako na bunduki kwa hii area yote ya Tigania Central, wacha atuelezee kisiri, hatutamtaja kwamba ametuelezea. Sisi wenyewe tutaenda kuokota hiyo bunduki kutoka kwa huyo mtu. Kwa hivyo hao watu, mtu yeyote ambaye ako na volunteer information atuletee tu kisiri. Tuna treat it confidentially, sababu mtu ambaye ameleta intelligent information anakuwa protected hata na sheria. Hakuna vile tutamtaja mpaka yeye mwenyewe akubali kwenda kusimama mbele ya mahakama kutoa ushuhuda. Amona kwiritanĩria kwa mabisa bakorwa na nchobi cia mbogita baini nkaire kweyanwa koti ni untu bukucia ngui yao nthi bunene na araba wite amona bo batekwa moyo. Mimi natangaza leo, ukiwa we bado unaendelea na hii biashara ya kupiga pombe, tembea ukijua we ni mahabusu. Na mimi naamurisha officers wote, hata wale watu wanapatikana wakikunywa wote wakamatwe, because hawa ndio wana encourage watu wanaendelea kulewa ovyo ovyo.
wapatikane wapelekwe kotini. Na hatutachoka kupeleka hawa kotini. We enda kotini upikwe fine urudi, tuko na we jioni. So watu yote wale wanapika pombe haramu, tembea ukijua we ni maabuzu. Kama we unaenda bahali pombe ilipikwa marufuku, kaa ukijua we ni maabuzu. And we are coming for you. Tukipeleka watu wasipigwe fine kidogo sana ambao wanarudi wanaringa ati ulinipeleka jana nimerudi hii iko nini tena, utanishika tena, ukinipeleka tena nitarudi. Hiyo inafanya kazi yetu irudi chini. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika. Heta nambere kurumira Nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na ingi nkuruki. Mabade, we mama mabade, mabade. Ukipata baridi, nunua mabade. Mama mabade. Ukitaka usingizi, nunua mabade. Mabade raino, ni raino, ni raino. Mama mabade raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. BOM PTA arimo aritona ngwataniro yonthe ya St. Rita's Amwamba Girls ni kugwata ugeni ya chiari aritoba au kabere na achoreba St. Rita's kirimisa ya guchokia nkatho na academic day kenda guchokia nkatho ni untubwa mpumi inja gache kigero gia KCSE Jumamosi ya tariki 3 cha mweri jwa iri mamburejaza kambiri na misa thenya chiaro kiri kienine gia skuru eji ni umbithiti aritoa 26 kugwata grade cha Weta University. Mugeni wa giteo ni mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi na mwaria wa ntuku wa giteo ni Madam Odilaya Ndeti urani County Commissioner wa Meru. Kugwata Nteto nkuruki ringa thimu kurukira namba 0795025514 bwinthe ibogwati ogeni. St. Rita's Amwamba Girls, learn us today, lead us tomorrow. Here comes the grand event of Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. Perfect comeback. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. We wish to welcome you to the Meru National Polytechnic for our January 2024 intake. And you are all welcome to take our courses here at the Polytechnic, and we are ready and eagerly waiting for you to enroll with us here in Meru National Polytechnic. The Meru National Polytechnic invites applications for various diploma, certificates, and artisan courses for January 2024 intakes in the following departments: Electrical and Electronics Engineering, Open Distance and E-Learning, Odell Center, Computing and Informatics, Agriculture and Environmental Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Applied Sciences and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design. To apply, visit our website at www.mnp.ac.ke or email registrar@mnp.ac.ke. You may also visit our admissions office at the Polytechnic. For more information, call 0719-347059. Meru National Polytechnic.
technology for innovation and development. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni ya turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Chacha! Oi, tudo ni tu. Oi, masa sopa, tatigo esira ya no kumakaugo. Vare ngara na Joy Max mwevoko. Wow, mona Joy Max mwevoko ngakena. Gakirite gakithei nigakuruga manda. Na bei shosh. Bei ya shosh. Bei ya shosh. Mokaga woguo. Joy Max mwevoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija te kuinyiria mubuko jwaku ni gikeno kianja na juri na mawega kathetindo. Joy Max mwevoko tukenera turi amwe. Panda tukupandishe on Go Entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value. Utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV, love it. Ngoko kwa togeni orenge kire Nteto chietu cheruthe mwengi chokera na chionkuruki speaker wa mbunge ya kaunti ya Meru uria niwe wari MC wa Buthuguchi Central bari na MC wa Kagita gaka Douglas Mutea ni bakathite Rais William Ruto nyuma ya njiunga yawe kiumia kithiru iretigirite University ya MAUREEN na cukuru ya Utea na Obundi niyo mukiria chiathuriri kigina gya kuithirikiria bakiaria ni barombete atori bachukuru guchumya gwaka nyomba cha kurara kenda guntu gukugukura na bwaritwa bona gwa kumama ni barombete thirikari kuongera witi na mbere ntere muno barabara kenda aritwa bethro na Kagita gako tho kuthoma muthurumurioki na rugonuru. University ya MAUREEN na cukuru ya Mukiria Technical Institute ni cukuru na ndicho tegera mono rere giciko mukiga centrimenti nyuma mutongira mugongo kuthwa kinyite kuntu guku na inya president igwa gwiritwe ni what happened naomba gutu tigira a number of things mono atutigira mbecha rene Mukiria Institute achoka tutigira mbecha nyingi ire ikethwa chithirika area MAUREEN University na that was our dream jadwe the leaders by imenti nikenda at least omba kuthwa twina public university then imenti region atumbugito gwiritwe mono kira kina maana na ndire antu beto bendre gwaka nyomba na antule ni chieto nikenda bombo create ngugi nyingi na chumba kwithwa chie kuria antule kitumnandi MC ogundugore cukuru icho ijireire nwendangira Mutea ethwa kiuria kariba nteredi petha bakithagathaga na kwambia witi na mbere bako manyomba beterete aritwa na bakogira kwendi nyamyunda yao chieto ambuge leaders beto ibendre kwithwa bego atanaira nikenda antu baba atwere kura bomba kwithwa bego iraua ni maendro yara kwithwa ya kibaki ona au wange twithwa twiringateiria bira bionde bira promised ni our president nikenda biombo kinya na ale antore ne chietu all the benefits ira torombere kuona kendionge president nambuge antobeto ba antora nene area area tu saraudete abodo central west na nyamuanga ndie bonde miunda yetu ikethirwa ina bei na ikiongera mbecha nkuria antobeto ibakari miunda yao
nikenda bomba kwithirwa bemetumira bwega. Anto speaker Meru Ayubu Bundi ethwa gichokire nkatho muno minister uri mithikari nturi nontu bagwitikiria kubanenkera ika 27 ira ciatigire mrino juju kwa wankwenda kuga nkithiragia ati mbuga ibwega ki waziri agwe waziri mithikari nturi nontu inya pokwiro twe munda na wetikiria na ingwitikia university tukiwa twakinya mweri jwe nana then ikambia mikakati ya utoja na community nikenda industry ziri bati gwa kwa ndene na ya university kiji chiambiria kuthigwa na antu bambiria kurima imerabia to kwenda kuringana na Ayubu augite thirikari ya kaunti Nandi ni bwire gutegera nture na ithura mwanya nikenda bomba kumiagithia bwega na kumithia municipality nontu bagukura kura kujite okura na twijia ati nyata uniria nene ndene ulimwengu ciambiririe chire centers kana areas cia kithomo kwa twina center icho ijire igwatene iria amwe ankwenda kuga in the next 2 years the county government ne bati kwambiria plan kana njentre yambiria plan ya kuthithia municipal council ya area iwe gwete kuma Kariene Manyweri Kirigara na Ruiga na Mariene na Mugambone igitawa Abothuguchi Central Municipal Council nontu ni area kethwa ye expand na inyene ne muno nontu bwa interest ira nto babena chiondene ya mukiria na Mariene na nande anto bakuma mutindo ani bakagujau para bakwenda kuma saindi ngo bakagwao para bakwenda waka nyomba choko murwaniana bakethwa ni area bagutonya baba kuita biashara chiao kunontu no bakethwa bagita bro nontu kugwa kwa area ni area wako muno owan kwenda kuromba mbere nje tweto kinya state azire inge state ne yange twetete then county government ne thugani uremba kuithia municipal council ya Abothuguchi Central then area unekenda iturarera yomba gukura Muthuri Murioki Weru TV mutira joka ngangi Aciari ba cukuru ya Makengi kuma gicigo bunge kia Mara ni bakuromba thirikari ya ngavana Muthomi Njuki kubandikira kinya mwarimu umwe wa ECD baugite bethiritwe gwa kagita bagitonya miukone yao kuri arimu baba bari bongwa untu buria bakwathira ni butwikite murigo jo munene kiribo Mate Mugambi katumenyithie cio Tori na nkinya ciari bacukuria primary ya Makengi wandia Mwembe kirigicigo mbunge kia Mara bariuga bokwaonwa mwangaiko bakiangaikua iwagia bo mwarimu anachari kiri cukuru enu tigo watwandikite mwarimu ndo tukiuya thirikari ni kunenkanira arimu botheri na turia 5,000 na acari na itukuinyirwa mono nontu ana kuriana bari ya cukuru na itio tubareraga kwa ukagitaka tukwira irio bya kurera cukuru thirikari ne batikwe geto tethageje na mwarimu nontu ibakonenkania cukuru ninge kama Kengi ya karia tetamba kunenkerwa tutukona 5,000 juu tukoetua ne tukwetukira thina nyinge muntu mwarimu katukumwandika na kwe mwarimu umete anturani yetu mwarimu u tutoneto agutwandikira nego tukuria beba gite ati barute nyamwire ya gutuma twandikirwo mwarimu u kandi atuthomiragiria Makengi ciari baba bariuga ciari baraba inana na chari bakuinyirika bonene araba kurachimithwa kuria kimancha kia mbecha kenda gutigira mwarimu uyu ana chari akuriwa turenda tenenkerwo mwarimu na aganturani yetu twina mwarimu muthomu ena certificate ya ICD lakini atie werania karaga muci na kande kwa tuthomithiria na nontu nari okaira butwa kandi na kana kaninki no gatuka bate twandikira mwarimu anacari ntikumenya nkaira ko nontu ntiona 5,000 ucuru na no atukuruta nkinya bia kugura sukari na itukuinyereka no kona bora maisha mekari tio ana tio gwe tumechi gatukuinyereka nontu tutikumenya nate guthiete nontu ana sukari yo ngatu tikumba kugura kiriro kiao kinene kirerekerwa kiringavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki bakimwiraga abo bakuinyereka ikure ya mwarimu uyu na bamunenkere thirikari na twandikire mwarimu keugua kiendaga buru tumenya na turutirite wira na twandikire mwarimu tutigwa na mwarimu na twina mwarimu nturania wetu uthomete katutakwenda kumugweta rietwa na twandikire buru ukeja guteja ni riantu bate gutaraka iri uri mutongoria mwega mwaro akwa mukuru ena twana twele tayelendeka na ngiriji na ngirikenda tambe mwana akaruta ngirikenda ku aina mbebe we gutwa mbebe kuruta 5,000 kulungu kuruta ngirianga na 3 ngiriju ikauma ko jionde na nikana gatena mulume tiga cia mwarimu anachari bariuga kuri na mange mainge kiri cukuru enu marama kubainyeri ana batiomba gukira
na arimo bo tukoretwo arimo bakunywa nchobi mono ta ikolora nyunte nchobi engilwe ala sokilwe ukaile kato tuletera arimo baro mutiyo bate kunywa nchobi baile kwanza banywe mono na banyute sukuru antuko mo bagwatelwa u bari nyamwelya kambe basoka baja bauma kambe batonyera mbani kaile. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara bitagwa Matini Mogambi. Ana kathomba kuma Ntere cha Nyambene bari na kintu kya gukenera nyuma ya kugwata utethio kuma kiri seneta wa Meru Kathuri Murungi rungu rwa Kamashinani Foundation. Ana baba ne bare baratiginja batitonyete cukuru cha sekondari ni ontuba wagibwa mbecha. Kathuri ni arombete thirikari nene na thirikari cia matura kurekagia mbasare kureo kenda kumbithagia ana bare baumete nja itiguchiumba. Wankana arua Form 1 itugetie twana 65 Form 1. Na target yetu ni ku make sure na baba kathoma full scholarship kuma Form 1 mwanga Form 4 at least. Nithiritwo eri ntuku ya kuirua kiriana bakuma Nyambene barabara yeretu kero kia KCP mwaka muthiru indi bare motonya skuru cia sekondari tarekira beti kumanya na thina iriro merete misiyo na riu ntuku ya narua seneta wa Meru Kathuri Murungi ukulukira mubango jojo Kamashinani Foundation na juketiana bana kubaikia sekondari. Thank the Kamashinani Foundation for their act of mercy. All our parents were financially unstable and they had planned for us to join the secondary schools because our parents could not even afford to do for us anything. Mangu yani hakuwa na pesa na sikuwa nimetendi kwenda shule. Alikuwa amepanga tu niende course but because of the help of the senator I'm here today. Akiaria Kathuri na uretie thirikari nene na ya county kurekera sekegina kia ambasari kweyo ni kenda ciumba utetheria na baraba umete misieti uciumba. Ana baba ni ana bara baadhi ya ana bara balinja nontu batiginja baba ingi sana bandu na eji ni nkoro ya guchiendera nara gwetu tukara senate tutithwa twina mbeca cia ini maendeleo gwetu ni gutetera mbeca cia county iriguja county-ine na chieja gutegerwa urigwita ngu ingwenda kwira thirikari nontu mono icio ijirija nontu jambasare thaiji irarekererwe kuri ichereri sana especially cha CDF so nkuromba thirikari ni mono mbeca ira chichia budget ya KNG-CDF every constituency chia ambasare ni release kwa mapema by end of November nikenda na japapa nontu igero biruma mapema ombe kuona ka support through NG-CDF ambasare scheme. Nontu the constituency itithero ina around 40 million cha kule ya ambassador. Number 2 kinya cha county. County ni setaga ambassador mapema genda yumbo taite twana. Na gukombika county kuongera ambassador amtwa 3 million per ward igakinya 5 million. Nikenda bomba gukita for all the children who are left at home. Niara seribana baba mukirito tedio boba bata. Tokeria nkatho na tukua Murungu amutharime sana. Nontu bochokia matumaini ya twana tuto ari tuko lose hope kwa tukana batena matumaini ya kuendelea mathomo yao. Family ni wiritu nontu utetho murio kana gagatwigilite pio katara mbere kana nyuma. Kwaga wirigiro buru na ndakira ndaigua gikundi gya Kathuri gigucwa ana baraba kulukite. Ndewe taburande wikwa na ucwa ndireya na aramurumia na thai inkatho cia mwanya ndina cio ngucokia ke Kathuri Murungi ite athwana wendi tigania west none kuga ni bwana ngandu babeto Kathuri Murungi unie ndutete handu itisi kana undauma kuo Rwanda rwetu na muigwa ni uragagwo ni antu ba Rwanda babe mangamera na betu mathoma ya urare ukinya mwisho ta Lawrence Mutethio weto Krian Boys ndaide ukinya mwisho ngora na ngageta kwandikwa nondu mukuru ni are guthira interview the cancer na ndi nongi form 4 lakini nondu Mathuri Murungi babeto ni onire agethiro Kamashinani aturuta Rwanda itisi kana ndona akuduta ku Igembe North iko gari na twana karibu 5 kama 367 kato gari kinya na Hope kateromba inyo kinya na no kenjire ne keyete kawete 367 na kau karare kae kulusop na keta kurithia ng'ombe lakini ukurukira senator kana kau kenjire na kaumete ke ng'ombe keyete keta skuru bakiorua ni bamenyote mbeca ingi babati wetu skuru ire itethambune ria barua cia skuru na rira bayetua mbeca yeyi ni baringa riboti abo inkwira kinya ritani principles we noto wikiana twamba twarikia mbeca cionde bakaja guturingera thimu bandaye bakawa kwina tuition ya 6000 kwina 30000 sijui ya nini
ote chukuru ebati kuongera fees tigaire chiandiki ne thirikari Ministry of Education ina guideline so gote muritwa obati kwithirwa na gutwa mbecha ingi extra ote nte kumanyimbi mwana of mwana agwitirwa tuition ya kuitanwa what is geography what is chemistry kwera ciari arabo kaigwa kwena muntu ogutwitia mbeca ingi tigiri twaraire irari ke fee structure ungane na ofisi yakwa nikenda tukathingata mantu jau kenda tutete kinya ciari bangi maraba kuongerwa mbeca ni principles itena ubango Muthia Seneta Kathuri na kuromba aciari kwiritana wikira nabo kamuthithu nikenda babatetheria kuthoma kinya ciari rira twina muritwa itu ciumagia tugatwika kuma rira ke class 1 mwanka 8 itugwika kamuthithu kidogo kinya gikundi biekuru bila byenu bwena women groups akuru na baba na tumantu twao nikenda kinya rira watwika ugatethwa utethethagwa 100% indi gwigantu au kinya gwigwatirite kanini no kwamugurira karamu no kwamugurira gatamba no kugura kiratu kia ngiri at least kinya go participate kiri process yeu ya kuthomithia mwana nkiripotera Weru TV kumembe Beto Marion Karugi wa Kinyua. Hau ni twakinyira muthia jwa Nteto chetu cha Weru themwe itana mbere gukenera mibango ndene ya Weru TV mbeta MAUREEN Kinya monanirio cha mathithio ni MAUREEN Kirima.